هجی بخیر هاتنا ود کم کو او فرصت دامه کوم سر تاریخ حیاتا خو بشتغلن ام سپاسیا ود کن ناوی میجی سال عمراج باجاری قامشلو جرنکی از انسانکی بساله 1900 هفته پنجی و نهادا از هاتما دنی الباجا الگنده لودکا ناوی گنده ما لودکا یا از پشتی 6 سالیه من عمری مبو 6 سال مقادان ام جویده اچوم مدرسه الگنده کی دی ام دچونه کیشکی مدرسه حیاتا مهنکی ولو زحمت بو چونو هاتنا ماد مدرسه دا مهنکی زحمتی دکشاندن يعني او شغلي نيف ساعات كي امبريد ادمان حتى عم دقهانا مدرسه بشتي وينا لقوند ولو قندكي ولو تشيكي بو حرمتها بو قيمتي انسان هبو دانوستاندن هبو قنديا هايش هبها بو مثلا ام كاسك يعني انسان ما مثلا بازي ما نبو سوالي ما نبو دواري ما نبو ماسته ما جي خودی پاس بهتر بو پنیره ما جي خودی پاس بهتر بو يعني هر انسان کی پازیوی هی دراهشتا سينيك ماست تاني مالا ما مثلا ام دچونا ماسيا جمجد گنده هبو ام 10-15 انسان دچونا ماسيا ما ماسي دگرتن ماج گند حموکی را ما پشک چه دکر ما لوا دکرن مثلا چند مال گنده هنا ما او ماسي هر يكيل جور بحرا بشكي وبيجا ما تشيت كرن ما كوم دكرن وما بشك دكرن ما دانا هفدو يعني الجند حموكي هاتا بلا كرن مثلا بابي ما رحمه خدي ليبي المريه وحموكا بي بابي ما بخشك تشاندبو او بخشي هاجي باجاني رش بون وباجاني صور بون وبامي بون يعني ولو قتك عردك بشوشك بو دكر دگنده مثلا وی روژه تیرا چند مالبات را دکر هر یکی دهات بحرا خوشی دبر او طیارک مثلا 24 ساعتا کاری ما او بخچه بو طیارک بو حمو فیکی تیده هبو دما کو ام وی گوتنید بیجن ام جیانا برید بیجن یا گندا یعنی گند به چه رنگی بون جیانا که چاوت گندا دا درباز دبو پشتی وینا ام هاتن ما احصاء شيبو جبوي توزيع عرض احصاء لجنه هاتا قند بابي من حاضر بو عرض ندانا بابي من او لجناها دركتا كيشكي ديسا بابي من البايشو قوتنا بابي من قو عرض اشترانينا جويد ريجي رابو شو تشلغا بابي من البايشو تشلغا ديسا جناب 400 خراج قيدي تدي هنكي خراج قيد بون راهش تخراج قيدا بابي من دايدا قوت قو عرض اشترانينا رابو بابي من ليدا شو جم مغفرات شلغا قوت رايسي مغفري قو حيرا قو از قنديلو دقاما الازنا المالبوم لجنا هاتيا از طيهات ما كيشكي عرض ندانا ما اجبلا هاتوا بيدي ديسا جناب 400 خراج قيدي دراجي خراج قيدا مد ديما دبيجي عرض جبوي تانينا بابي ما قلت بابي ما جوهرة سيارة كي بقرا جبوي كو ام كاربن ويل جنيه ببنا قند جبوي عرض اشترى بقسميني بديتا برب بابي مرة نبون في وقت دا يعني زحمتي قلكي زحمتي هبو ما نزاني بو براتشنا يعني ما نفرنج ما فهمت كرن وكي دي ما برا نزاني بو بري ولو زيدا او كمياولو يعني جويجا برب بابي مرة نبون امانة بعرض پشتی وی ام سالکی سالو هنکی لودکا دی سامان گولا گندکی عربا هيا لگری هوکایا علی آغایا نقبا هر دو گندادا وی عرضا وزعینن ام جرابون چون امو مالک دیا کرمانج او جیج لودکا بو ام چون ویدی دور 2 سالا عمان معيشت هنکی زحمت بو معيشتاك وزحمتي تشاوا بو لگندیا دیسا وکا عین عادات و تقالید ما بهورا آری کار بون بهورا مثلا روجیه دا بابی ما بانک دا او دراکرنا پاشی بی وکا ملاکی يعني بس او کاری بو لورجی دوی روجیه دا مثلا هر شب مالکی خوارن چید کر فطارا گندیا حموکا وقتی فطار چید کرن ویجا تدی هنگی ساعت ما ساعت نبون حتى دنيا طاري دبو مالي بانك دا
او گند حموشی لوی کوم دبو هنگی کلاب هبون او کلاب دانین خطک دورت دانین خطک دورت دانین و او لگن و صفریک دانین و نانه سیلی و مرگا و تشتیهات کرن کت لسر دا زلام پشتی کود کت لسر دا تیرت خوارن پشتی درابون جنجی دهاتن درونشتن او جیت فطرین يعني يك بزارو كتيجي بودي سروجيا خو دقرت يعني او هر كسي روجي دقرت بشتي كو خلاص دكرن كوشكي گونجي حمول ويدري كوم دبون دهات نواس افريقيا باقشت كرن تاليستن او صفري دانا هفدو دانا هفدو جبوي صب روجا ديجي او گوندي حمودي مالا شيف مالاي بي حاضر دكرن هي هنا كي روشاما قالكي زحمت بو او امكانيات نبو اجد مدرسه دبو ببرابو هنگی اد مدرسه که گندکی دی دقیق کربو ناوی مدانی بون دو مدرسه که گندکی یعنی مدرسه رسمی بو ویجا به سری طالب 40 ورقه صاله و دچوال گنم بو روشاما قالكي زحمت بو ام جوي دي رابون ماليدا ام هاتنا قامشلو ام هاتنا بنيا قامشلو صافيه عملوي دي جيمان دو سالا از ملورمان باوی مچو مدرسه وقتی شهاده چوش بوی کاغذی من وانا بینه از بخوینم ای ماموستا او کاغذی باوی من ندان یه جبوی من ندانه باوی من گو کوریتا لوی دی به پراد خوند و پرا ندان و چون امکانیات نبونم پرا بدن ام چون او کاغذی من نما دانما دو سالا باوی لوی دی جنانتی کر پشتی دو سالا ام جوی دریهات نقامشلو ام کتنا روشکا باجاری ده يعني باجار كسي ناس نذكر عليه دريكو امليجي او جي گندبون يعني مثلا هنجي دورا گنده ما حمو فالا بو تشول بو زراعت بو لجويدري بمشي ام دچونه سوكي ام دچونه شغل ما شغل دكر ويدي كار وما خبر چونه سوكي چتشتي هاي متكر پشتي وينا ام دهاتن جاري دعوت هبون دعوت الگندا هبون او دعوتي هاجي روشاوا دعوتا دوی دریه مالا بو كهرباجي نبو روشا ما اجي جام دندك تشيت كرن نهك تشيت كرن پشتيا شغل عصر از دهاتم متشول ناوا دعوتا دگران جبوكو معشتا از يه مازن بوم دمالي دا خوهكي مبچوچك بون براي مبچوچك بون مجي آريكاري بابي خورد كر باوی مت شو جارنا بیرت کولان ما خانی آواکر حموجی دروشا کولو انو ام انسان باجارینا خدای وکیلم تبه یعنی ولو او مفهوم ما ولو زیده نبو جارنا مت شو نانه فرنتانی ما نانه تنور پیت خوار ما نزانی بو یعنی مدگولا ابنا نانه باجار یایا دماکو ام کتنا عالیه باجیر دا باجار جی دویت بشغلی چه شغله زحمت والله جارنا مدراهشتا بلوكي بيست مدرت خصنا طابقه سيا طابقه شارع لسر بشتاخوا جمره قالكي زحمت بو ما قالكي زحمتيك شان او زحمتي هاجي تمجبور بي بكيت كاتي جيانكا ولو باجاريدا لديسا مزاروك بون يعني او زاروكتيا ما زحمتي درباس بو لي زاروكتيا خوش ياكو ما ولو جيانكا خوش جديد لگندابو او مرحله گندا گلکی خوش بو يعني 24 ساعت ناوا طياره دبون دواچه ما دبون ام دگرهان ماسيا ما وقتي خو وندات كن ام تشونه مدرسه ام دهاتن ام بغار وفرنگ ليستن جانك خوش بو گلکی ج باجير دماكم هاتنا باجير جي فتره باش او باجار جي وكا گندكي بو يعني ام الگندا گندي دورا باجير بون حتى هنو او باجار مظن بو عمري مبو 17 سال ازوجيم زواجا من شمازي مظن بوم برديلي تشيبو ازوجيم ده 1900 بنجي و بنجي ونهادا يعني ازهات مدني ده حفته ونهادا اشوم عسكريه يعني عسكري ما عسكريه خوكر 4 سال و نيف معسكري كرن زحمتي عسكريه جي تهر سه هيوات 4 هيوات دهاتي اجازه اجي انسانكي مزوج بوم زاروكي مجي هبون دما وقتي كو زوغرها پشتي كو زوغرها ما ويدري
از فکریم کو بهتر ام الویده دست شغل بکن ما دیسا شغل زحمت من نجاری کر ما حدادی کر ما خو عالمان دست بوم معلم نجاری ما باش بوم کاری بو روشا مالبات خودی بکم روشا مالبات جی پشتی وینا تدی زاروک جی زیدت بون یه مجی چید بون یه برای من و خوه مجی چید بون گلکی باره مگران بو جوینا ام گهانا مرحله کو ایدا ام بدست کوچبریه بکن کوچبریه مجی ملیدا چوما زبدانه لزبدانه جلوه دیم بدست شغل کرم مالبات البر بخشابون بخشي مالا شلاح هم شغلين مجي از المعظميه شغلين وزاروكي مجي لزبداني بون از حفتيه جاركي از دهات ممالي روجكي مثلا عمل دراكو از لي بشب ام شغلين دروجيه دبو از بروجي بو وبشب ام شونه شغل دبو ايفار مثلا مرهوف نما هبون خوارزي نما جيبون مرهوف ما جيبون ام الجموا بون مجوار تقوم تقول كا ام شيفيتش تشيكن تقول والله هم وين يسكي تشيك وين يسكي قرم كما او نيس تناكي دا تشيت كرن ما او نيس قرم دكر ام دهاتن ام فطرين حفتيه كي ازمام از پیشنبه ایواری شو مماله صبح ناولا اینه صبح شو مماله بابي من ميزان بعدين من نمابو گوکوری مورا تجي روجي بسوبين ورقه بشغله تشيتري بهشتي ورقي ولو زحمت وتشبرزه ببي اذا زهاتم الشغل شخور الزبداني ديت ازمام الزبداني دما وقتي كو ام واغوت نهاد بيجن ما زحمتيا كو مكشان دي اصحاب صلاة الزبداني ما كوچبريا ما ديسا مليدا مهاتنا باجاري قامشلو لباجاري قامشلو جي ديسا مجيانا كخضر باسكر كار وخبات وشغل زحمت ما اف شغلها كريا ام دوينا دا ما کار و خباتا خدا مشاندن ام تدی جانا اولو انسان وقتی کو د شخصیا خدا د کردیتیا خدا مثلا ام بیجا سروی وقتی سر کردیتی بیجن ام هیل گند بون هنگی مالا برزانی پارتیا مالا برزانی هبو پارتیا ديمقراط و شورشا برزانی هبو باوی مجی گریدای شورشا برزانی بو تدي هي عمل جندبون او نام جبير كربو كوز بيجم هاتنا جنبابي ما تدي كسي بارتي مسألة انسان تفلي بكن اف قوتني ها ند هاتنا قوتنا بابي ما قو عم تخازن كوته عمي تشينن جم عمي تدريت كارك وخباتي بكيش بويت عريكاريه بدي هفدو بابي ما قوت قو جم از نشم جم برزاني وز برزاني نبينم از وی کاری ناکم گوش خو ام جی انسان نولو پاقجی کود خوازبن آریکاریه و دلکی پاقش بکن رابو گوتن گو تمام خو حاضر بکا امیشیه نپایتا بابه مجی چو سر اساسه او عامکی من رحمه خود لویجی بی او جی چون تلجمانه دشف سه شوال تلجمانه من سر اساسه و درباسی کردستانی بکن جم رحمتیه برزانی لور درباس نکرن بابي مجي فهم كركو اب مسألة وانا تخستن كوا كسيها بدوا قندادا بدنا هبدو برا بدنا هبدو تسليمي وابكن امجي مثلا كرديتيا ما ددلي ما دهبو رنگي كرديتي دوي زاروكتيا خدا ددلي ما دهبو هنگي بارتي وريخستنا ما نبو بارتيا مالا برزاني بو پشترا چپ و راست چيبون يعني خوش بهور با تي بيرا ما از خوشك يعني هنگي از بيرا وربوم هناك اج هفدود پرسید گو ما فلان کس بویه حواله کیا گو کرو چپ و راست چه بوید گو ما فلان کس حواله کیا دگو حواله چپایا یه دیدگوی راستیا دگو خیو از حواله دی يعني ندوي ذهنية فكري وحزبيتي دا كارو خبات هنجي هاتا كرن مثلا كسي مثقف يه خواندوان ايكو بارتي بو گريداي حصران دبون دوا شخصا دا مثلا جوين دخانا دا چه كرن تي بيرامه جوينك چه بو لگند الجمع دخانا ملا بروي علي عبدودا لجرنك چه بو امجي چون از شو مويدي مگو خيو اجي كردم قريت كردي بس مگو اجي تخازن في جويني دا حاضر بم عمري مهنجي شغلي 15 سالي بو
گو ما اف جوین ای وقتها مگو چما ما قیز نکردم گونا اف جوین ای مثقفیه نیا و یه حزبیه یا مگو ما نجبوی نوروزی یا جبوی نوروزی جی ام جی عاشقی نوروزا خونا ام نوروزا خوب کن نهشتن کو از درباسی جوینی ببم پشتی وینا م ریخستن د سال 1982 دا د 21 آذار دا د بیروت دا م ریخستن ناسکر وقتی کو ام چون عسكريه جدي سما او كارو خباتا خويا كرديتي لهنجي هي ما فكره ناس نذكر حتى هذا شو عسكريه حتى حشتي ودوا يعني د عسكريه دا يكي كو كرد بانا قالكي راسل سر منهابو منوري بوم كردي بيشتغلن منوري بوم هبدوره بيشتغلن مثلا د پروردي دا قالك حوالي مهبون يعني ملازمه كي مهبو كرمانج بود قلت دا ملازم او شاهين او جيش قامش لوبو او تاني بمتني رب كرمانجي تشتغلي لانه او جسارات الجم هبو كواز كرمانجي بيرا بيشتغلم دقوت هم تقول شما خورتي ما كرد نا اشتغلن نا جم دردي خوشمرنا بيجن مقول نويرن يا اجي وكا كردم انا كرديتيا مجي هاي او جي كردن قالك ام هناكي هاي هابن هبدو خدي دركبن يما تشتيك ويد قوت مجي جهات جوا حوالي خورد قوت اب انسان حتى فتره كباش ام الجم همان پشتی وینا فرزا ما چبو هر مج کردکی جما چو درکی دوا وقت دا ما او عسكريه خو مثلا از دقرهم قالك يتقرهم از عولي انضباطي لواء بوم پشتر از بوم مرافقي قادر كان لواء قرام هبو جم انساني ما يكرد حتى اجتياحي اسرائيل صلاح 1982 دا اللي سر لبنان تشيبو بيروت دا از ماما محاصر از 86 روزا ماما محاصر د بيروت دا بري وينا او ريخستن من ناس كربو ما كارو خباتاكو ما وردا ذكر از بوبو ما مترجم جوارا د نقباوا وفلسطينيا دا حوالي ما بارتي ايكو لويدري نيزيكي بيناتا مابون هناكي خطر جهابو زحمتي جهابو تقول نمت قلت فيت وري ببي مترجم فلسطيني اجمرا قلت تمام از شو مجوارة ترجمة يذكر دهشتي ودوا دا از العسكر بوم اللبناني ما ريخستن دهشتي ودوا دا ناسكر د 21 آذار سال 1982 دا از اللبناني عسكر بوم حوالن هبون 14 حوال بون نزيكي بيناتا ما بون نزيكي جهه ما بون ما حوال ديتن كرمانج بون اجي شو جموا فهم كرن كواس كرمانج مثلا فلسطيني هبون او جي جريداي منظمه تحرير فلسطين بون جبهة الديمقراطية بو ده هوال جوانا ده شري قلعة شقيف ده شهيد كتن بجا از دشو مجوارة قوت يعني از بوما مترجم او ضباطي فلسطينية السلاح تدي نفق شكر بون دبن وي بناياتي را طرمبيل سلاحي عسكري ده دويدري را ضرباسي نفق يذكرن ج مدينة رياضية حتى بمطار بيرودي بجاية فلسطينية ضابطك ومسؤولية وعدها تجمد جو تمد جو دقو ام دبيجن شورشية كمين دنيا دا امن جو شورشگري دنيا دا يكمين امن جو نها وقت ما اب والديتنا ام لبروا نابنا نقطة كش بحري يعني نقطة كش بحري ام نابنا وكوا جو شما يعني ونسرش اساسي اجي مثلا متابعة فلسطينية دكم يعني شري فلسطينية اجي قريداي تحرير فلسطين كيفامج كسي كل برخد دي همبري دجمنكي كافر همبري دجمنكي يهودي مجي او هنجي او زهني ولود سريم دابو هوال جي جمر اشتغلين وجد دقو ام قومزي نها 14 كسن قو ام خوارنا واد دنوا 14 كسن لويدي نوبتي دقرن قو خوارنا 14 كسي ام دنوا دبن خوارنا 10 كسا دفروشن یا چاراش خورد هیلن
yani 14 kes xwarina 4 kesa dixwin cilê ku em didin ewa dibin difroşin ji bo ku karibin kar û xebata xwe tê de bikin lê meîşeta xwe lê bikin got meselen em cila didin ewa got cilê nû hemûkî dibin difroşin dikine xwe re pere ji bo ku alîkariyê şoreşa xwe re bikin digot meselen tiştê em dibînin got piştî wêna got vê dirê nobeta xwe xilas dikin diçina şighul diçin dişighulin تعبê dibînin heta ku karibin alîkariya xwe bikin xwe pê xurt bikin xwe pê sîlah bikin xwe pê bi hemû tişt bikin got piştî wêna bi şev berê şevê derengî şevê diçin perwerda xwe dikin yani ku valebûn bu are çê dibe diçin perwerda xwe dikin me cehek daye wal vê dê nêzîkî me bû ew ji ceh jî nêzîkî me bû perwerda xwe dikirin me ew nas kirin me alîkarî kir me xizmet kir bi wî rengî yani serokatî jî hingî piştî ew meselê ku min kirin hingî serokatî jî ez nas dikirim ez nas kirim navê min nas kirbû meselen û çi kar û xebat ez dikim û me bes xebata xwe kir heta heştê û sisiya em heştê û sisiya ez hatime Sûrî dîsa em vegerehana Beyrûdê em vegerehana Buqac dîsa danûstandinê min ware hebûn li ber Ilyas meşğel hebûn ez hatim piştî yekê heyva heşta da heştê û sisiya da ez serihîm ez hatime Qamişlo min kar û xebata xwe li Qamişlo kir hingî kes girêdayî yani hevalê vê şoreşê kêm bûn yani çend heval hebûn kar û xebata xwe dikirin min jî alîkar bûm ware me kar û xebata xwe meşandiya heta sala 1984 ez çûme Zebedanê li Zebedanê me li wê dirê karê xwe kir hevala gota min got heval got ev miletê me yê bakur ê ku tê vê dê divê te di nav wa de kar bikê te xebatê bikê bes bila nizanibin ku te bi me re kar dikê yani te alîkar bê ware kesekî heqê wa bixwe kesekî tedêl wa bikê nizanine erebî min got temam eval me li wir dewam kir piştî heta heştê û pênca destpêka yani heştê û pênca da ez gotin em got me çine Libnanê ew kesê me yê bakur min got nêçine Libnanê çi ya pasaporê we hena û hatinî derbasî Sûrî bûna hûnê bi qaçaxî çine Libnanê ez karim we bibin li werê em dixwazin here nav karkera di nav karkera da di nav hevala da em kar û xebatê bikin ji bo ku em karibin vê rêxistinê ji hev bixin me ev malûmat jî dane hevala her şev meselen ji Zebedanê ez saet heştê êvarî derdiketim sê 4 5 me xwe re dibirin em diçûne heta ber Ilyas heştê êvarî ez derdiketim bi meşê di waçiya re heta heştê sibihê ez digihame ber Ilyas wilo cehek hebû qehwe bû ez çûme qehwê yani wextê kelîmetek wilo xeberek neqeba me de hebû hingî li wê dirê ku serkarê ber Ilyas sekinî hevalê İdrîs bû rehma Xwedê lê bê şehîd ket got carê ku hatî tê mana qedeheka çayê şêrîn yêdî wesat û em zanin ev insanê ha girêdayî dewleta Tirkî ne ez mam hatim vê cel Zebedanê me karê xwe dewam bikir di heştê û pênca da hingî 4 zarokê me hebûn ez û hevalê xebat hingî hevalê xebat rehma Xwedê lê bê bilat li wê dê dikirin meelmê bilata bû ez wîna pev re çûn em çûne ber Ilyas me got mêçîne cem serokatiyê em ê soza xwe din em çûn me gota serokatî em çûne cem serokatiyê hingî hevalê Şemdîn wir bû Şemdîn ê ku di Strênê ê ku piştî çûn koma berxwedan hate avakirin wextê ku em çûn ew jî wir bû me serokatiyê re got min got serokê me ê 4 zarokê me hene û ez û hevalê xebat em hatina ku em soza xwe bidin got heval got ev şoreş ya gelê Kurd a em nikarin bêjine kesî here em nikarin bêjine kesî neça lê madam ez te nas dikim kar û xebata te heye te li bajarê Qamişlo jî kar kiriye û te hatî vê dê jî dîsît kar dikê û vê dê jî te kar kiriye ku te herê zarokê te yê hinekî wilo ji me re bine barê me em niha bi hacetî yekî ku kar bike di navê civakê da ez mame şolê nîv saetekî piştî min soza xwe da min got serokê me temam ez ê vegerim nav milet ez ê kar û xebata xwe
وما تبلیبون شکر هوال دوی وقتی داد زبادان دهنگی اعمال زبادان گلکی هبون دشغلين كرد بون یه مهم اعمال الجمع دور 15 انسانا جوا خورتيك وبمرا تبلي شورشي بون قراري خدان چوله چيجي وشهيد جي كتن نجوانا حتى ما كارو خباتي خواد زبداني ومضايا وسرغايا وبلودان وسهل مضايا حموجي لناوا كردادا مكارو خبات مشان از گلک جارا اولو دسته مجي دوی دا دوی شغله زبدان دا از الجم گلک مسئولی سوری شغلیم دسته مجي دريج بو کو حوال هات نگرتن مدانا بردان از هات ما گرتن يعني گلک تعذيب او نا مخار ته كسيميك و اي واسطه ما هبون المتبرسين هنجي الويدي نافيم شيخ بو ملطي وي منطقه حموك ادغوتا من الشيخ از هات مناس كرم بنافي شيخ عميدة سياسية برسي جي رائد جو يك الجمتيا ويبردا جو نافي شيخة يقول شيخ نينا نافي مجي صال عمر بو الجموانا الجور هوية ذات مقرتن الجور ويناجي تحقيق مرد كرن أو جي جريدة سرخوبون بمراهاتا قرتن أو شعاري يهركي بو بمراهاتا قرتن از حولان ما شامي الجم سياسي شقاس تحقيق مرد كرن مجي دسعتك وتحقيق مرد كرن تشتكو كيليكاز دشوما ما جهي خوات برما حبسان انفرادي مجي حاضريت كرن متقو برسافي تشتي كرنا تشتكو برسي بكن وي برسا تشكن مجي خورا حاضري ذكر هز هشت روجا دور دمام يعني حتى بردا قهي مقطاندن يعني مقلق عذاب خوار سورتي هوالي مظلوم وهوالي كمال ساعتا مدبون بجا ساعتا مجي زنجير بوم جي كر ما يخستا فيدرا خدا ما قرت ما اوختيس شو مفرع مقو زي شو ما خارجي شو ما حمامي از شو بشتي كوز در كتم تديم ساعات ولو جرمي گوشت كتا بردا او قتا گوش جيكر از هاتم حتى مفتش عندن قيتاني فيلتيما يعني وطيما جما كرن از درکتنی گماتا چه خسته خارجی مگم تشتگنی خسته خارجی دا مگو زوی صورتی و ساعت از نایخ ما خارجی دا شقا مقابلتا مگو هر بقرا خارجیه بقرا المهم المخستن يعني حتى كو تشتي مش مستاندن از برما منفردي از قهاما ورو خوناما دفيلت وكنزا وانا قها فيدري يعني خون جهبريني هات از خلاص بوم ديسا نهاتا خويا كرن حتى كوز دركتن از هاتم ديسا بيجا الويدر زبداني قلك يسر مجداندن مليدا از هاتما قامشلو طبعا علمتي هوالاد هاتا كرن يعني الفيدري جارك ديسا مهاتبون او وقتي هوالي عدنان وهوالي كمال او نات حبسي دبون بتهما كشنا ويا عمودي يكو هاتي عمودي رئيسي بلدية باجاركي باكربو وجا زلامي دولتي بو حوالا او كشتن قلت وجا تدي هنگي هاتبو نگرتن حوالي احمد اكتاش قو هوانو چند انسان خلا بدنا هفدو چه كسي مي ولات باريس باجاري قامشلو دا يعني ام گرهان ولات باجاري قامشلو يعني بهتري شيست خورتي ما لفدانا هفدو ما او فهمي ماكو ماجي فهم كري انه مثلا اف بارتي والشركه ملاتجي بيرا فهم كر كتا مرحله كي وتبليبون زياده تشيبو لي ضرباس كرن هناكي زحمت بو دوي كاريدا كارو خباتا ما هاتي كرن ام هات نويدي باجاري قامشلو از چند سالال باجاري قامشلو ما كارو خباتا خدا مشاندن يعني دوی باجاری حمو کی دا مکار کریا دستپیکا کوما ریخستن ناس کری وی وقتی کار دهات خوستن ما افکاری هات کر الویدری دولت دی سلویدی بلا خوش بنا وکر بری خدا دیرا زوره از کوشبر بون شوما دیرا زوره الویدی مشغول گرت او شغلی کو مگرتی هنو ما باجار ناس کر من مهندس و تختور و محامی و یکو خاني خوشيت كرن مناس كرن شغلي مزحف تشيبو
ديسا مثلا هنگی دوی وقتی دا حتی مرحله 2007 2006 و 2007 بو گلکی دولت السر مجداند يعني هوالا نکاری بو کار بکن يعني دور سه حواله کچ هاتنا جمع دیری معانی جمع حتى كوما دوشارتن ده كاس الجم المالي بون ده كاس الجم هواله كيما نافي ابو عرب ورحمه خدي لبي وده كاس الميادين جم جيا خورشيد بون الويد الجم جم خورشيد وانا المالي بون او زحمتي شو جارنا مثلا دولتي جميع فروعي دولتي كانت شغلي خدا مش شغل جمعات كر ما برج وانا دستاندن هناكي ناس كرنا متشي بو كنتشتك تشيد بو سياسية با امن دولة بانا امن عسكري بانا استخوستم حتى 2009 جامع ازقرتم جامع نوكا هاتبو ازقرتم قالك ضغط المكر قوون خاينن مقو يما منا خاينن مقو انسانكي كردي سوري ما ازقري داي حج فكري فلسفه سروك ابو جبوي ملاتي كرد تركي ام بي بغريداينا قوون خاينن وني بارشك عرض وني دنا دولتك دي جبر ويناجي جامع قالك السر مجدان قدوي ون تج فيدري هري مالي مجي قالك الجم دولتي بو مكرو نكر مگو سيدي تكاري چافدري خوي رسمي بپرسي تجي نوكا هاتي چافدري خوي رسمي بپرسا كابو هبال ديري دا چكريا اما د عائله عشائري دا عاليه باشي خوي عربا دا حموكا جي زاني بون كو از چه مشاكل كردا چيد بون ما چاره سر دکر ما نقابا كردا و عربا خوش دکر ما كارو خبات بوي رنگي دناف ملطي عرب و كردا ما كارو خبات دکر اما ما بناوي بارتي ما ند خويا كرن انه ناوي بارتي ما جوار ندگو انه مثلا PKK حالويا و بارتيا كاركري كردستاني حالويا اجبر ويناجي قالك خورتيما كيفاوا دا عاليه فكري دا عاليه خافني مدا حتى اف شيوخي عرب واناجي دهات نقول نماد الشيخ نواف راغب البشير دقون خالاني منن قالك وقت انتخاباتا ونبيجنا كردي خوي فيدري حمو دنگي خو بدنا مگوي ممنا بيجنا كسي دنگي خو بد ايكو بخوازي دنگي خو بد دي كوي دي وينا پشتی کو جامع او ضغوطاتي هالمكرن قوتي جوي در كوي مالباطا مجي جيامن وبابي موطنداشي تركي بون يه باكور بون چون قومي زاروكي خو سجلين اجي تاني ما بوملويدي پشتی او ضغوطات المهات نكرن اجي چوما تركي سالا 2000 ونها تاليا نهابو از چوما باكور اچوما هويا خو درخست 2011 zaten hingi mahaval jî nas kirin diriya hevala ra çûma heval nas kirin ez diçûma cemwa me kar û xebata xwe meşand wirda şoreşê li vê de dest pê kir vê şoreşa ku li vê de dest pê kir min gota hevala min got hevala ez dixwazim herim rojava gona heval vê de jî kar e û wê de jî kar e ez mama wilo me kar û xebata xwe li wê de meşand ez çûma çiyê ez dihatme vê de تشتي معلومات جويدي متانين دهات مبر يعني مكارو خباتا خو مشانديا حتى شري خندق عدس بيكر شري خندق عدس بيكر اجي مليدا ازمام الور باغو كي وانا وقت كوز دشوم اتشوما چالي تشتي باجير دا تشيدبون مجهوال ارد قوت از هاتم مدنا باجر دا تشوم مثلا جزيره هزخي مسیبینی قزل تاپا چوما چاله تشتی کو چید بون مدهاتن جارنا حوال از دشان مبادری حتی یعنی ندی جارنا اولو از دشوم جهوال جماره مدگو حوال ون کارن ديمقراطية دناف خدا بطبقين ناف جواكا مدى نهاية طبقاندن قمامو تشتی کو بريار جري خستني هات امي بكن حتى بريار ديسا جري خصني وري ام مجبور الجور برياري ريخصني بمشن مجي فهم ذكركو انه مثلا بارتي بفيرنجي الجور برياري ريخصني دمشي هنا كي هيك ما يمجي هابون بشتي كوم هاتن روشات تالي يعني 2016 هذا
اجي دشفره بوم دمسيبيني دا وهوالا جي قوتبو من هرا قوتبو انت سربستي تكاري هاري روجافا الويدي وقتي بو شهر مقول يا رب يا زهرم از رابم الويدي بو شهر از هرم لطيمه نزانك واز هبالي نزانك واز 10,000 نها هاتمه بيدي ودقوي بيجنم وبيا والويدي بو شهر باوي هوال بازلا شو تركي والويدي جي بو شهر بازلا هاتا بيدي از مام حتى داويا شريم سيبيني إذا بريا هبالا از دي شفره بوم از هاتمه بيدري باجاري قامشلو دي سما هبال ديتن مكارو خباطا خمشان دماغ وقتيكو از هات ما بيدي روجافا هبال طبعا رسمية دريا هبال راهاتم خواستن جهكي وظيفة كي دا ريبابريكي مگو هبال دفجي بردن از كاري خوي جواكي كم پشتي وينا گوتن گو از چوما پرورده كي لسري كهانيه 10,000 تاليا 16 هابو جورجي مليدا پشتي مپرورده خو خلاص كر گو کیه چه طبقه هنگی هی طبقه نیوی رزگار ببو نیوی رزگار نبو مبری خدا طبقه ام باش هوال چونه دی ام قسمك جي درباسي طبقه يبون وقسمك جي مان الفيالي آوي ام دريا آوي را درباسي فيالي بون ما كارو خباتا خو اصاله كيلوي دي طبقه امام مدام وقتي صاله كيلوي دي امام ما كارو خباتي خو ازات شوما منصوره پشتي 11 رزگار بو منصوره جي رزگار بو رقاي او الآلية ويا لعاوي أمانة حتى مجهانا رقايجي مكارو خباتا خلوي ديدا مشاندن حمو سازي ومؤسسات هاتنا عواكرن دوردا وشرجي هي دوام كر يعني هي رقا رزقار لبو بو رزقار بو أمكتنا رقايدا لويدري صالة مقدها مقوتا هوالا مقو هوالا زيت شم هوالي ريبابريا ديري تدي زاني بكو مل ديري كار دكر لديري جي علم دامه قوم تخوازن كو أبو هوال وري دیرا زوری از رامون شو موید دیرا زوری جی حمله دیرا زوری دست بکر مجی پیرا ما سازی و مؤسسات و کومین و نام آوا کرنا حتی باغوز شوم يعني بينج هيوا او كسي داعشي ايكوج باغوز دركتن يكو خو تسليم كرن دهاتن دريامه مشو تاني متانين حقل عمري ما تسليم يصايش يتكرن تاني مخيمه ولي د صالح من ويدي قدهان اذا زهات ما باجاري قامشلو باجاري قامشلو هوالا جي هيمو هنكي از تشوما هيمو من هيمو كار كريا كارو خباتا ما شغلي صالك الهيمو جهاتيا مشاندن ده هنگاكو از ديري دا شري سري كهانية دست بكر اجيز هاتبو ما اجازي هوالي حمزة مرش تغلي رحمة خودي ليبي شهيد كت حمزة طول هلدان مرش تغلي قواب هوال تلكيدي مقو هوال از القامشلو ما گو هوال گو از نل دیری ما دویت هر دیری و گر دیری هنگی او هوال حمزه جلوی دی بو مگو هوال مانا شرل بیدی دست بکریه گو هوال مجی دف جویدری قرهایا کسل دیری نینا هر دیری اچوم دیری از مام حتی کو هر دو ساله مقدهان ملیدا از هات مقام شلو نها از مجلسا باجار قام شلو قومیتا تنظیمی از کارو خباتا خود بشینم و کاری جواکی هی ام دوام دکن چما دشورشا کو امج تنبوني ام جهان نبي مرحله ام مرحله کو ايرو ام تيدا دما سروكاتي لگور کو ما سروك فهم كر انه سروكاتي چه مجبور بو راهشت سلاح کو شر بكيش بو خوب باريزن مادام دجمن اعتراف ما نذكر ام قبول نذكرن ام بدجمن دانا ناس كرن ام بدجمن دانا قبول كرن ودنياي حموكي ام ناس كرن دناس کرنا دنیا را ایرو دولتا ترکی دبیجه دبیگرک ون لسر طاوله مسئله چاره سر بکن مسئله طاوله ایرو دما آشتیه یا تشتکی کو امبیژن دوا چند سالا دا برکی حمو تشتیمه پیک نوی لیلگور پروژه سروکاتی و پیک وری مادام ایرو دولتا ترکی 12
خالا قانوني دا عليه دستوري دا برلمان دا 12 خالا قبول دكي يعني انه كردا قبول بكي